Okay, let's go to have a coffee. We saw the coffee shop on the way, so since stores are closed, so we can have a coffee, you know. Maybe I can sit here. Yeah, we're gonna sit here. Namaste, namaste. Duria lari dinus. Ladi. Come Ginny. Come Ginny. You know on the side? No. We sit here. Oh. No, sit here. Maybe love. You see the love. Latte, love's here. Right. Brown. Oh. Question. Oh, yo. Yeah, yo. Other? Step on here. Building. Full building? Step on here. Your hotel bane ho kya? Hola. Ta ye ke hotel bane ha? Hotel hi ho. 5-star hotel bane ho na? 5-star hotel. Working hard, right? That's too garo. पहिला काम गर्न दियो न खेत पहिला काम गर्ने है पहिला काम गर्नुपर्छ म त बहुत पादा हो कति लाग्छ कति वर्ष लाग्छ यो 2 वर्ष 3-4 धेरै महँगो होला है तपाईँ साउजी होइन है होइन ल है दाइ चार वर्ष yeah, he said he's gonna take like 4 years to complete. Oh, okay, let me go to shoe store. Let me see. Namaste. Good morning, sir. Sunday, oh? Nice store, right? So nice, my goodness. Very nice, you see. Waterproof. Very nice shoes. Wow. I like this one. Yeah, this is the original one. You will get कति हो यो रे यो हजुरको हुन चाहिँ 11 हो 11,000 बट हजुर चाहिँ मर्निङ टाइम कस्टमर 9,000 सम्म हुन्छ म अनि यो हजुरको वाटरप्रुफ है
Very good. See road. Namaste. Oh ho. Charaxi bari street kuno yo. Taxi bari road. Yo. taxi bari mari yo है अनि म मण्डला स्ट्रिट जानु पर्छ मण्डला स्ट्रिट यो भने ठक्क चोकमा जानु दाइ चोक अनि राइट अलिकति राइट लागेर ठक्क केही छ हजुर बिच बाटोमै छ ल ल थ्यांक यू सो मच चोकमा जाने बिच बाटोमै पर्छ हजुर हजुर ल है ट्याक्सीबारीमा अनि राई ठक्कै त्यहाँ छ भन्छ Let me see. Bless you, Sauji. Namaste. Sanjay ho? Yunus lo actually. Wow, man, it's massive. Look at here. My goodness. Wow. I love it. The Tibetan singing bowls. La 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 la. Take some. राम्रो छ पुलमन भित्र छ है यो बुतले कति हो त्यो वेट गरेर हुन्छ ओइलमा ओके पहिला गान्धी ली सर ली यो चाहिँ के हो ली हो सा कपाल हो कपाल बुद्ध elephant धेरै राम्रो छ yeah there's no waste Mandela Street यहाँ हो Mandela Street okay China Tibet bookstore okay New Oriental Cafe Oh, namaste. Omi यहाँ बस है यहाँ बस्ने Okay, let's go to have some breakfast. Namaste sir. Sanjay हो दुईजना हुन्छ हजुर आउनुहोस् हजुर ब्रेकफास्ट छ है यहाँ हजुर एकदम ब्रेकफास्ट लन्च जे भयो नि छ हजुर यता बाहिर त पानी पर्दैछ यता भित्र बस्नुहोस् यहाँ सोफामा बस्नुहोस् है यता यहाँ भित्र यहाँ राम्रो छ ल we're gonna sit here. Nice restaurant, very nice restaurant. It's a little bit raining. यो चाहिँ Dorje Semba. So this restaurant is inside the Mandela Street. Fantastic. So much for the Wi-Fi. All right, let me see now. Oh, the Makala dance.
And when he was 16 years old, just a teenage, in 1959, Yeah, Mr. Anwasi Danny. about to be fall under the occupation Anwasi of Danny China. 17. Yeah, he put He it was on. asked Yeah, to very assume good. the political power of Tibet Fantastic. with no This choice. one in New York City. And later, Yeah, in Mr. March of Anwasi Danny, he 1959, he was posted this forced to video. It's flee good. his country Tibet to India with over 80,000 Tibetan refugees. Okay, chapati. Sunshine omelette. Sunset. Standard, sir. Thank you so much. Thank you. Wow, yes. Where's the chai? I think it's coming soon. Bless you. Yeah, actually, we had a teas and the coffees on the street, but we didn't have the actual breakfast, so that's why we stop here for the actual breakfast before we get hungry, you know. Sanitizer, yeah, always, anytime, all the time. Stange 탐제 뉴비 굿 오리진 집인 거 보니 고지면서 라마나마 쳬바부 하다 소민 좀 샵기 빼물라더니 공화군도 좀 로메 욤라 쳬바부 chapati. Yeah, this is the chapati, you see, very nice. All right, let's try it. Let's try it. Let's get tried now. All right. Udah caong later. Masala tea. Masala tea. Dan yang empat. Oke. Yes, I love it. Oh, ekdam. Yeah. I don't like that song. It make me problem in my video. The copyright. That's the worst song. Okay. 시중만 전로 말고 상에 똥에 땜바서 완전 인트로비스마 이 인트로비스마 저기 dum제마 예신 산도 아지 쳐봐 뭘 경기 먹을 공도가 조상이 원래 토지적인 들어서 장래 질라 쳐봐 뭘 노력이 온전히 되는 거 노진 노르쪽만 뭐 코르기 코 장적 경병 공본 잠만 우줍 쳐서 놀라 쳐봐 뭘 my goodness, very nice. I like it. I want to stay in the Karuna Nepal. I think always I want to have those teas and chapatis every morning. My, your music like copyright on the night. Copyright on the night. Your music on the night. Thank you. More than YouTuber, your video. Thank you.
Fantastic. Another chapati. Okay, this time what I want to eat is I want to eat like that. One chapati here and another chapati putting this way. The double chapati. It's gonna be fantastic. Let me cut it half and let me see this way. Yeah, it's a little bit hot because the chapati is very hot, you know. All right. Yeah. Excellent. Masala cha, yeah, it's the best one. So that statue is the Dorje Semba in Tibetan. Now Vajrasattva in English. In Chinese it's called Jingang Satu, if I'm not wrong. Yeah, Vajrasattva. Om Vajrasattva Samaya Manupala Masasno Tetan Meo Sato Meo Soma Andro Sama Samida Sakam Mishiko Ha Posaka Mazan Mizu Masamaya Satu. So that's the mantra of the Buddha Vajrasattva. Yugya in Tibetan called Yugya, 100 words which purify all negative activities and negative karmas. Sabai bayo. Yeah, everything finished. Thank you very much. Very nice. Yeah. Very me too bayo. Hey. Thank you, sir. The more I check them slow. हजुर More I check the news bill. हुन्छ 938 plus tax 13%, 121.94, 1,059 rupees net amount. All right, 1,059 rupees. 1,000. I think. All right, now we are heading to New Road. Let's go to New Road. I don't know where is the New Road. And I'm looking for the blade, for my shaving blade. Shaving blade. Shaving blade. Shaving, the Gillette is good. Yeah, I need a Gillette. No. Okay, let's wait the mask. Mask is always needing anywhere. Namaste. नमस्ते गुड मर्निङ Good morning. Sanjay ho? हामी न्यू रोड जाने हो. न्यू रोड कहाँ हो? न्यू रोड? यतापट हजुर त्यता कति टाइम लाग्छ? सिधै छ सिधै हजुर ल है. थ्याङ्क यू सो मच. न्यू रोड जाने. न्यू रोड. New road means the road they made the new road. New road. And
नयाँ बाटो नमस्ते बहिनी नयाँ बाटो कहाँ हो नयाँ बाटो थाहा छ नयाँ बाटो थाहा छैन न्यू रोड न्यू रोड मिन्स नयाँ बाटो होइन यताबाट हो ओके थ्याङ्क यू नयाँ बाटो I asked to them in Nepal language actually, you know, specifically in Nepali language, Naya Bato means new road. So the lady, the young girl, she doesn't know. Oh ho, ciao, oh ho, oh ho. La 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 la, na 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 na. Oh my god, that is oh, sorry. Actually, you're Doremi भयो हैन हजुर दोरेमी यो नेपाली गीत यो गर्नु न नेपाली ए समतिरी म ट्राई गर्नु बिस्तारै बजाउनु राम्रो छ कति हो योले यो 3000 सर यो 3-4 दिन लाग्छ बनाउन यो त हो हजुर सीधा बजाउनु सीधा यो सजाल हाम्रो हुन्छ Yes. कस्तो राम्रो यो राम्रो छ यो महँगो छ महँगो छ है हजुर यो लैजानु सजाउन बजाउन राम्रो छ म त आउँदैन नि आएपछि म यो किने घरमा सजाएर आउनु राम्रो हुन्छ धेरै राम्रो छ ल है म तपाईँलाई चिया खाने छ ल हजुर चिया खानेको पैसा दिन्छु तपाईँले चाहिने छ कि ओहो ल चिया खाऊ है चिया त आउन थ्याङ्क यू न्यु रोडमा जाने हामी न्यु रोड यो राम्रो टेम्पल यो के हो वाट इज द नेम I'm Raju. Andraju? Yeah. Okay, Andraju place. Wow. Andraju, okay. Whoa! Oh, it's very heavy. No.
We get out first? I get out? No problem. Oh money payment. Oh money. Ka ning je. So one day how much money you can make? Money problem, sir. I know business. Usually, you know, every day. So one day, how much you make? One day? Kadi rupees. I'm Danny. I'm Danny. होइन एक दिनमा ये कति कमाउँछ भनेको तपाईँ? कति पैसा? हजुर नेपाली बोल्न आउँदो रहेछ त नेपाली बोल्दिनु न मलाई. 3000 एक दिन? धेरै कमायो भने 1500 कमाउँछ. 1500? हजुर. दिनमा त्यति 1500 1500? आज्ञा. Okay. 1500. सधैँ हुँदैन फेरि. Okay. कोही बेलामा 600 कमाउँछ, कोही बेला 700 कमाउँछ. So what he said is, if he get a good business, he can earn like 1500 rupees. So 1500 rupees matari? Oh my God. कोही बेला हुन्छ, कोही बेला हुँदैन. Okay. एक मासै हुँदैन नि त. Yeah, I think new road is almost here. इन्द्रचोक. Indrachok. या. यसलाई चाहिँ इन्द्रचोक बोल्छ है. Resama tiriri. यहाँ हो? होइन. तपाईको साथी हो है? मेरो साथी हो. ओहो. फिल्ममा आएर क्या हिजो कहाँ गएको? गोडामा थियो. गोडा हिजो चलाउनु पर्दैन. हिजो हेरेछु कहीँ देख्दैन यार. सञ्जय हो? ल साथी हो. साथी हो है? राम्रो साथी हो? हजुर एकदम राम्रो साथी. बुढाबुढा त्यसै मिल्ली त नि. ओहो हो. Good. Resam tiriri. Pura janga. No. उडेर जान्छु रेसा फेरि. Okay. यो राम्रो. कहाँको बासिन्दा हो? हजुर कहाँको बासिन्दा हुनुहुन्छ हजुर? हामी बौद्ध माथि. ए बौद्धको हुनुहुन्छ. बौद्ध हजुर. यसो रिक्सामा साइकिङ गर्न मन लाग्यो भने भन्नु. कल गर्नु सक्नुहुन्छ. हुन्छ. मेरो नम्बर न्यू रोड. ओहो. न्यू रोडको बिल्डिङ यो होइन मल है? यसलाई विशाल बजार भनिन्छ होइन? अनि त्यहाँबाट उता लागेपछि न्यू रोड पर्छ. ओहो. कति मजा भयो. आनन्द छैन? राम्रो छ है नेपाल. नेपाल काठमाडौँ कस्तो राम्रो छ है? Very nice. Best. Peace, nice, and the people are amazing. Beautiful people, you know. Smile. Nice. Okay. La. नेपाली त यार होइन कोही नेपाली त कस्तो राम्रो भेट्छ भने दामी भेट्छ क्या. दुःख बुझ्छ क्या. पैसाको मतलब गर्दैन तर तिमी यस्तो दुःख गर्दो रहेछ भनेर पैसा दिन्छ कि मलाई. कति हो? 100. ल, it's for you. Yeah. This one for you, tips for you. Okay? Okay. Best of luck. Okay. Best of luck. तपाईको नाम के हो? भन्नुस्. राजु परियार. राजु परियार. ओके, फोन नम्बर भन्नुस्. ओके सर. आबेला मलाई कन्ट्याक्ट गरेर भन्यो भने म साइसिङ गर्नु. फोन नम्बर यहाँ भन्नुस्. यहाँ आउँछ. फोन नम्बर भन्नुस्. मेरो साथीले यो तपाईले फोन गर्छ है? हजुर. ओला रिचार्ज. ओके सर.
होइन प्रब्लम मेहनत गरेर खाने हो है हजुर हजुरलाई खुसी बनायो भने मैले त्यही अनुसार पाउनु त नि होइन हो कि भन्नु त भाइ बेस्ट हो बेस्ट या बेस्ट रिजल्ट अब यो Oh, phone number his phone number is 9820248000. So if you guys need the result anywhere around in the Thamel, a new road, and you can directly contact him, and that he can take you all around the city. All right, lo. See you later, lo. Okay, bye bye. Take care. Thank you. Yeah, I got a very nice guy. Really got nice. Oh, new road. Oh. Yeah, this is called if I'm not wrong, I think New Road Mall. New Road Supermarket. Yeah, it's very nice. Namaste. Sanjay ho? Open खोले छ? खोले छ? Okay. I think it's not open yet. Jilit. Namaste. Namaste. यो shaving blade. Shaving blade. चाहिँ जिलेटको छ जिलेट यो ब्लेड मात्रै the top blade रेजर कुन छ हो जिलेट त्यो म्याक्सको पनि ब्लेड छ ओ यो होइन अर्को टु छ दुईटा ब्लेड यस्तो ब्लेड हो त्यो होइन अच्छा सिमिलर हो त्यस्तो सिमिलर यस यो होइन नमस्ते ओके भाइ मलाई मिक्स दिनु न दुईटा कप दुईटा क्यारोट हाल्नुहोस् ओरेन्ज हाल्नुहोस् अनि एप्पल हाल्नुहोस् पाइनएप्पल हाल्नुहोस् मिक्स है यो फ्रेश जुस दुईटा कप ल Okay, let me see how he make it. Wow! कस्तो राम्रो काम गर्छ है यो तपाईँको हो यो पसल दाइको हो राम्रो छ यो अरू अर्ग्यानिक हो होइन अर्ग्यानिक हो है Yeah, just carrot, apple. Oh my God, they put the Indian music. Oh. Thick guys. Very good. Thank you so much. Thank you. Okay. ठीक छ
पैसा दियो कति हो 200 हो ओके 200 rupees thank you sure मैले पाउँँ cheers mama धेरै मिठो भयो yes very good I like it oh 100 rupees it's $1 actually 85 cents yeah Last year mo यहाँ आएछ नि थाहा छ last year mo यहाँ आयो नि last year कति वर्ष आज कति वर्ष 14 13 years होइन 13 oh young boy he's 13 years old now so he's working here very well you know he can handle easily oh namaste बौद्ध जाने जाने ओके कति दिन गर्ने मात्र अहिले यहाँ है त 500 500 अलि नभ्यो होला अलि मिलाएर दिनु न 600 दिनु न 500 मात्र हो 50 थप दिनु ल 500 okay okay all right we're going back to Bhutanata oh पनि आउँछ है धेरै पनि आयो ठिक भयो bye bye New Road Supermarket New York City oh mama city